ki pulit bat ki sipai ke Bangladesh ki lasyo lasiat bat kem ya ki samla pulih. Hakikat tu kat ni ki jaka loyiri ya ki pulit ki bakem ya ki samla pulih. Kat bah ki pat ki jaka ki helikopter layoi baki hiar ki jaka pulih. Dan ya ki university. Hajar gut ki samla pulih layi baki lay syang persya haki surau. Bat ki penong ru ya ki rari bat jad persya. Haki wei ki catam. Kini kecing persang jong ki samla pulih kalapur da ki bor. Baki da penubit ya ki surau ki highway bat ki benta ke dentiral. Kecing kalapoi adu baka sarkar ke Bangladesh kalahap ban pa ya ki pulit bat ki sipai ban persya ya ki samla pulih. Kubor na kaliang kilat patai kubor hakari kalong kebaduna. Berbuat ya ke internet. Kilat patai kubor ki social media. Mara ke bakham kongsan ke WhatsApp. Lakhang banda buru da ke curfew haki jaka ki bakham kongsan. Curfew kalong ke Bashir Kaei. La ai jeng berbenar bakin syok baik la dadan bakang kainnya ke hukum. Habun ki jaka la pendan kam da ki suloi ban penting ya ki samla pulih. Palat arus pangut ki samla pulih ki layap. Badaki hajar ngut kila mensal. Badbun ki bala syakem. Baro kila Pyrkhat. Kaei kini belajar ha Bangladesh. Kumno kiai. Baro kila jia. Kawai ke bapau baha haki video ki Bangladesh iya ki social media kalong ba ke jingjia baro kala sedang nado kasantrik ujen liu arjar apusa. Haba ke High Court kala permi ya karai benwanra biang ya ke kota sistem haki kam ha Bangladesh Civil Service. Nengkong kiladan kijing persya haku rukom ke bajai. Hendrai bak kisngi syuti id kilajan poi. Kilapan sangi syuai kijing persya hakan lengkeri. Hadin ka id kisamla puli kilapeng biangi kijing persya. At benta kekenti kilanang kia syusyu. Kilapan wid ya kisurong badawa ban pundo ya ke kota sistem. Wadla ka thong bakongsan jong kijing persya kalong ban pundo ya ke kota sistem. Hendrai kabanang yaj kepor kiwei pat kimat kila kentop hakatai kejeng persya. Ha Bangladesh ke sarkar balayalam da kaseng awami lig kabadan ru ya kaliang kisamla ha kaseng ke baki khot chatra lig kita khot ke chatra lig kila thambor kisamla puli kiba persya hakikat tu kat ni ki jaka. Bonsin rengkat berkejeng kersyaan jong ki pulit. Kini kejeng jia kalawan ra kejeng kenwin ha kisamla puli. Kiban kong kila perlo jeng persya kenang tang bat pendo ya kota sistem. Syusyu hakikat tu kat ni kijaka kisipai kila pendan kam da kikali jong ke United Nation la ni ke UN ban persya ya kibat ba. Kabala penlong ya kibat ba ban skoto bakala baka United Nation kala bandan benta ha kini kejeng jia. Haba kini ke kubor kapoi syakila patai kubor ha pertai. Kala penlong ya kejengut kebae sepang ke United Nation ha kibat ba jong ke pertai barok kawai. Ke United Nation kali-kali ya ke sarkar Bangladesh ban batai ya kani. Bat lalap baki don katukan ni kali kibala simbuai. Henry kidang ki logo jong ke United Nation ke sarkar Bangladesh ka klem pendo ya ki. Ke jeng bitar jong kidong persya ka 4 jam. Bat ha ke khatsau turik unaitung arjar apusau. Ke menteri orang bado ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kala KHUBLEI balapan kendit third syusyo ya kani ke jengjia. Kalaong nada kinoyle na benta ke jinglai load kari kimbyok kota ya kikam hato ngide banai Shakira Zakar zuru kira Zakar kidai kinoy rap lani ki volunteer kani kejingkeren kalapenmi biang ya kejing bitar kejingmut jong kani kejingkeren khilak ban sngoto tang haba pitip sepang kinoyle na benta ke jinglai load mai kira Zakar ke Bangladesh kumba pitip shwa usnam ka kendai spanya puai ke Bangladesh kanong ke benta jong ke Pakistan. Hakata kapor lakot dia ka East Pakistan. Kat ba ka Pakistan ka bamentapan lakot dia ka West Pakistan. Ke India ke badan perem kini kana penjaga syusyu ya kini ki army. Pat ka don ke jingjagai ke bakrau perem kita ki arbenta. Berkunta don SHIBUN ki jing perem tunti. Ke jing ya per ka ketien kalau ka wei ki jing bakrau tam East Pakistan. Ka bamenta ka dai ka Bangladesh. Ka Awami League ke balai alam dau Sheikh Mujibur Rahman kaladon ke jing trai ke bajur bah kat bah West Pakistan ki don SHIBUN ki sengsan perkai hagata kapor ke Pakistan kadang don hapok hukum sipai dening lawan nong ke martial law badu General Yahan Khan ibadai Chief Martial Law Administrator ula penjaj ki election pajba Pakistan hakini ki election
ke awami lik jong ke East Pakistan kalau jo bun jaka bat kalau jo shispa nri punyo na shispa nri pukundai kishuki ha East Pakistan haka National Assembly jong ke Pakistan idon lai spa tili kishuki barok bat namar ba ke awami lik kalau jo palat ya ke shibenta bakam karau kata shispa nri punyo shuki kani kamut bakila bantau ya ke sarkar jong ki haka National Assembly jong ke Pakistan Handrai kinong yalam sipai hakata kapor kim kwa ban aila dekani banja kabala poi shakiding persya baik ba East Pakistan hakanya trik ulber kakandai spanya puai usyek mujibur raman ula keren syai syapang kejing pendono ya kejing idai bat ka West Pakistan hakajing keren jengu bat haka atulai telik ulber kalama banengkong jong ka Bangladesh dapan yang hazan baro kiying East Pakistan bat kipat ba kila pedang ya kani kejing ya syakman kejing mi nakani kalapenlong ya kejing ya jingile Kepala Khot ke Operation Searchlight East Pakistan banlait la kejing penjon na West Pakistan kejing yelean na benta kejing lalu jong ke Bangladesh kalau beteng hadu kendai bedain ban sabot hakani kapor kiwei unit jong kispai East Pakistan kilami no na Pakistan batau yala ke jong kari ban yo la jing lalu kabala tip kum ke Bangladesh force ni mukti bahini hak wakut ke East Pakistan kana lalu no na West Pakistan bat kala long ke Bangladesh Namar ba ka Bangladesh kayo ya kejing lalut ya kejing trilang jong kinong yele na benta kejing lalut Usyik Mujibur Rahman bana kelalong presiden ke Bangladesh ula ya lai 4% ke kota hakikam Bangladesh Civil Service khnang ya kinong yele na benta kejing lalut House nam akandai spa khnai punyo arfun rius nam hadin ka Liberation War kejing penrung ya kejing yele na benta kejing lalut hakikam Bangladesh Civil Service kaladuna shisha umta ka sorka kalau penjalan ya kan di kota kenang ban kuntum ya kikun jong kinoyele na benta kecil lalu House nam arajar sipau na penjalan shusho ya kan di kota kenang ban penjolad ya kipersa jong kinoyele na benta kecil lalu panlong kibala bandrung hakikam sarkar Henry buat adin keniru tang kumba sipau persen kinoyele na benta kecil lalu hipenan kam ya kan di kota kat ba kota kebasa klan pendan kam hakeleng kari Kibriu kibakwa ban yo kam sarkar kejing yo merit kisem bak kota jongki kalau tang 100% kebala kelalong kebuduna balat kene kalapen skausi ya kisamla puli namar ban la ki tre shitombu kimla ban yo ya kejaka haka 100% merit kota kat ba kilong ying kilong yele na benta kejing lelod klam na tre shitom kila ban yo tikena ya ki kam sarkar haka pratri gulber arjar katra la ujor da petition da Bangladesh High Court persya e kota sistem Henry kayeng kasyari karakantat ya kani. Hakata kapor ke Menteri Rang Wadu ke Sheikh Hasina kalau baka kwa ban penek ya ke kota. Kani kalau penlong ya kisamla puli ban syong persya. Hakaleng kari ban persya ya ke kota sistem. Kisamla kila dawa baya ke kota baklam pendan kam jong kino yele na benta kari ban penyesno bat ke merit kota. Lani ban penduna no ya ke kota jong kino yele na benta ke jilelul. Kum ke jawab ke Menteri Rang Badu ke Sheikh Hasina kala penmi ya ke hukum ban penduk sundan ya ke kota sistem ha Bangladesh Civil Service ha barok Kaei hakisnem ban sanaj ke jinglong jingman kala kala shawsum handai dangkan san ha santrik ujun liwar jarak pusau ke Bangladesh High Court kala penduk no ya ke hukum jong ke Sheikh Hasina bat pen kibitar biang ya ke kota sistem kani kala penlong ya ke jing persya ban peteng biang ha ke por ba ke jing kala naljur ha ke afoi trik unai tung arjar arpusau ke Supreme Court jong ke Bangladesh kalau permi ya ke hukum banle ya ke jingkan la bakrau ha ke kota sistem ha ke tai ke hukum la penlait kendai pulai persen ya ke jing yo kam na kamerit ke ba menshwa ke long tang 1% ke kota jong kinong le na benta ke jing lalut ke ba menshwa ke long lai 4% la penrit no syakasan persen la boru 10% ya ke kunun rit pa bat 10% ya ke beri kebadan jing duna ha ke met kaphan Hadin kini ke hukum disamla puli kilarai ban kutno ya kejing persya tang lada ki parlok joki ki bala syakem dei ban penlait no bat kinong pre sarkar jong ki jaka bala tombor ya ki samla puli pakin resign no kat kum kapor bala shna ya kini ke video ki jingdawa jong ki samla puli kimpat la dep biang Henry ke sarkar ka ngej baga jinglong jingman kalong ke bayad ben la sedang ban puli biang ya ke mobile service ke internet bat ki social media Lami kuboru baka Menteri Rang Badu ke Sheikh Hasina kali resign menta. Bat kala pet se India dak jingrap jong kishipai dak ke helikopter. Bat kala hier ha Hindan Airbase kawadan hajan New Delhi. Bat kala ban kendo dia ke khun jongka ka Saima Wazet
Kabasa hadali bat kebatrai kung ke World Health Organization Regional Director tat kung ki khubor la ong bakan mina na India bat kalapat ban pet sa London dan Asia Belarus bat kibaying jangka kidan bat menta ya ka Bangladesh la panjaj da kisipay tad hado ke election kamanwan KHUBLEI SHIBUN.